Evo, ispričao bih vam još jednu anegdotu. Srbi, odnosno četnici, su dovozili noću na traktorima zvučnike koji su puštali cajke i tako nas provocirali. Mi smo imali posadu na bescrtanom topu gore iznad škole. U toj posadi je bio Pere, pokojni Mile Vođera i Baradić. To je njih provociralo, normalno provociralo je to i nas i oni su jednostavno odlučili to riješiti. I tako je to bilo negdje oko 12 sati, 1 u noći, mi smo čuli detonaciju, istrčali smo iz zapovjedništva, krenuli gore vidjeti jer smo mislili da je krenuo napad na Unac. Međutim, tu smo njih trojicu sreli gdje se grle, raduju i rekli su neće oni više svirati. Oni su dolazili do zapovjedništva i non stop govorili šaban ili tiru liru, cingu lingu, tu muziku koju su oni puštali, znači te srpske koje kakve stvari, da im to smeta. Normalno, smetalo je to svima nama normalno koji smo tamo bili, međutim nismo mogli. Međutim, oni su se sjetili jednostavno, taj traktor im se namjestio tako, to je bilo negdje u razini Kozareve kuće u Miranjima, gdje su oni njega snimili i jednostavno oni su odlučili, jer je taj traktor i preko dana znao tamo biti sa tim zvučnicima. Tako da su ga odlučili dignuti i on je, hvala Bogu, otišao, više nismo imali tu muziku, tu krasnu muziku s kojom su nas maltretirali noću. Tako da je bilo. A inače, kažem, ekipa je bila sastavljena od ljudi koji nisu bili ratnici, od ljudi koji su se više manje tih godina dragovoljno javili. Znači, nije tu bilo mobilizacijskih poziva, nije tu bilo da ih je neko privodio. Znači, to su ljudi koji su dragovoljno obukli uniformu i što se kaže sa srcem krenuli braniti Hrvatsku.